Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikirana no kwibendera TV. Ikaze makuru agezweho kuri aya masaha y'umunsi turi ku cyumweru ni tariki 10 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Hano kwibendera TV twinjiye makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ko abacanjuro bongeye guhurira n'akaga gakomeye mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwano cyase ni mu rugamba barwanyi ebinari zasanzwe bongeye guhanganamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abarwanyi ba M23 bigaruriye uduce twinshi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kwigarurira ibi bice niki cyakurikiyeho, ubu harimo gukorwa iki, intumbero ni yihe? Usabwe kutaza kuva hano kwibendera TV, ibi byose ntabikugejejeho. Turaza kandi kubabwira ko kugeza amagingo ya ibintu byamaze gukomera. Abarundi biravugwa ko ngo bibye intwaro z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibi rero bikaba bivugwa yuko ngo byabereye mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano kwibendera TV. Turaza kandi kubabwira ko abarwanyi ba M23 bamaze gukora agashya gakomeye mu mujyi wa Uvira nyuma yuko n'ubundi bongeye kwigaragaza n'ubundi network bakongera kuyivanaho cyangwa se connection. Ibi turaza kubisangira ku buryo burambuye hano kwibendera TV. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru, tugaruke ku mirwano ikomeye yatumye abantu batari bake bahunga ubuzima bw'abaturage bukaba bwongeye guhagarara muri ibi bice. Muri teritwari ya Fizi ibintu byongeye gukomera, byazambye ndetse byabaye akarengera. Ibi rero byatumye abantu bagera ku bihumbi 100 bamaze kubarurwa ko aribo bahunze imirwano imaze igihe ibera muri ibi bice. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo hano ku buryo burambuye. Mwese rero nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose, nizere ko mumerewe neza. Hanyuma ariko naho bitameze neza namwe no kwihangana. Twinjiye muri aya makuru kwibendera TV. Rero na makuru nifuza ko mwagiramo uruhare rusesuye. Icyambere usabwa niba wageze hano hita utereka like yawe, like nibura zigera ku 10 zigere duhite twanzika anaya makuru. Ikindi kaye nakubwira nuko niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV, nyemerera uterekeho subscribe yawe hasi aho ngaho. Ugiye ukora subscribe wibukene gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye edora notification. Hanyuma nubikora gutyo butaha makuru azajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Niba kandi ibingibi ibirangiye, ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose kandi byihuse. Aho uherereye rero nyemerera uzamure agatoki ubundi ubane muri aya makuru. Birumvikana ubwo uraza kunyandikira hasi aho ngaho umbwira uti turi kumwe 5 kuri 5, umbwira uti mperereye hanaha, umbwira uti turi kumwe kandi turi kubumva neza. Ibi rero biraza gutuma n'ubundi twerekeza muri aya makuru ku buryo burambuye imyukari yose kandi twizeye ko hari abo turi kumwe muri aya makuru. Reka rero mbigenze gutya, hanyuma mukanya ngaruke nsanga like zamaze kwisukiranya, ubundi twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye.
Yes, mwese rero nongeye kubaha ikaze aho muherereye, abaherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda, mwese ikaze abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, mu Bugande, muri Kenya, muri Tanzania, muri Mozambique na Sudani, namwe mbahaye ikaze. Abaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaherereye muri Canada, mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu Faransa n'ahandi, mwese tubahaye ikaze. Abacanshuro bagera kuri 4 bahuye n'uruva gusenya ani mu mirwano yongeye gutsakiranya abarwanyi ba 23 n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi, no kuvuga kuri iki cyumweru, birumvikana ni tariki 10 Kanama muri uyu mwaka, imirwano yongeye kubera mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Imirwano rero ikaba yongeye kubera hitwa Kawezi, abagera kuri 3 aba bacanshuro bikaba bivuga yuko n'ubundi barasiwe muri ibi bice, na nyuma yuko ngo abari barimo kurasana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uko byagenze hagana ku isaha 12:15, abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bageze guke bazamuka muri Uvira, barenga ahitwa Kavivira, barazamuka bagera aha muri ibi bice bya Kawezi, no kuvuga ko bari barenze ahitwa Abirodi Groupement Incorporated Kagando, aho kugira ngo bazamuke muri bice byo muri uyu muhanda wa route nationali numero 5, bo baciye ku rundi ruhande neza mu gace kari ahitwa Etablissement RKM. Barazamuka rero aho kugira ngo bahingukire hitwa Jordania Camp, bo abanyuze ku ruhande bahingukira rero muri bice byitwa Kawezi. Bamaze kugera ahangaha muri bice bya Kawezi, batangiye kurasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi baherereye haruguru ahangaha muri ibi bice byegereye aha Kiriba na za Runingo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bakaba bahise batangira gusubiza ibi bitero, akaba ababisubije hakoreshejwe intwaro ziremereye, aho bivuga yuko n'ubundi ngo haba hanakoreshejwe drone mu kurasa no gusubiza inyuma ibi bitero byongeye kugabwa ahangaha. Magingo yatuvugana rero ikaba ari imirwano bivuga yuko n'ubundi yatangiye mu rukerera, ariko ikaza gusa naho igabanyije imbaraga ahagana mu masaha y'igicamunsi. Bikaba rero bivuga yuko abacanshuro bagera kuri 3 barasiwe muri iyi mirwano, nubwo amakuru avuga yuko ngo atigeze bapfa, gusa ngo bakomeretse ikabije cyane. Ikindi kandi nakubwira nuko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo ngo bongeye kurasirwa muri iyi mirwano. Ni imirwano yaramukiye ahangaha kandi ni imirwano irikomeye cyane kugeza ubu tuvugana. Biravuga yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo baje kubona ibintu bikomeye, bagasa n'abasubira inyuma, ariko kandi bikavugwa yuko n'ubundi ngo ahangaha n'ubundi nta cyizere cy'uko imirwano itazongera gusubukura ku munsi w'ejo, kuko ahangaha ngo harimo kubera imirwano ikomeye, kandi akaba ari imirwano abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abiziritse cyangwa se biyambitse umwambaro w'abarwanyi ba FARDC, n'ubundi ngo biyambaye cyangwa se biyambitse umwambaro wa Zarendo. Ngo imirwano ikomeje kuba imirwano ikomeye aha muri bice. Bikaba rero bivuga yuko n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe ariyo mpamvu barimo gukoresha intwaro ziremereye kugira ngo bashyire ku iherezo ibijyanye n'iyi mirwano. Reka rero dukomeze no mu yindi nkuru. Twabwiye ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibice byinshi
bice muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yo kwigarurira ibi bice hakurikiye wiki, ese ibi bice ni bihe? Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo no kuvuga AFC M23 n'ubundi bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo, bakaba rero ngo babashije kwigarurira uduce dushya ni mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru ava muri ibice bivuga. Uduce iri huriro y'abarwanyi ba M23 bigaruriye n'uduce duherereye muri teritwari ya Walungu isanzwe iteganye cyase ituranye n'iya Uvira, ahitwa Shabunda ndetse n'ahandi hitwa Mwenga, hose ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'imirwano ikomeye cyane yahuje abarwanyi ba M23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, abarimo abarwanyi ba FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi, FDNB ndetse na Wazalendo. Ikaba ari imirwano yatangiye ku wa kane ikomeza ku wa gatanu, ku wa gatandatu iraba, ku cyumweru iraba, ndetse bikaba bivuga yuko n'ubu uyu munsi ngo yongeye gusa anitutumba, ariko bikaba bivuga ko abarwanyi ba M23 bamaze kugenda besitara radari zabo muri ibice n'ubundi bamaze kwigarurira. Ikindi nakubwira nuko bivuga ko abarwanyi ba M23 badafashe umwanya munini, bahise batangiza ibijyanye n'ama operations, no kuvuga imikwabo ikomeye cyane. Bibi inahesha abarwanyi b'intare za Sarambwe imbaraga zikomeye cyane, ndetse biravuga yuko muri bice abarwanyi ba M23 bongeye kuhavana intwaro zirimo imbunda. Magingo tuvugana biravuga ko bahavanye imbunda zigera kuri 14 zose, imbunda zo mu bwoko butoya cyangwa mu bwoko bworoheje. Hanyuma kandi ikindi bakaba bahavanye ngo n'amasasu menshi. Utundi duce rero abarwanyi ba M23 bafashe, ndetse bakaba bahise banzikana ibikorwa bijyanye n'isukura n'agace kanzibira nako gaherereye muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aka gace kakaba gaherereyemo n'ikibuga cy'indege. Ahandi rero abarwanyi ba M23 bigaruriye n'ahitwa Kaniora, Bwahungu, Chirumba na Muzinzi. Aho se rero hakaba hatangiye imikwabo ikomeye cyane yo kugenda basaka Wazalendo zaba zarihishe muri ibi bice. Ikindi kandi bakagenda abana ahapfupfunura intwaro abarwanyi bagiye bahajugunya. Icyo nakubwira rero nuko muri ibi bice abarwanyi ba M23 bivuga ko ngo bahafatiye Wazalendo zigera kuri 6, zose ngo zagize gutya zikavanamo imyenda, zigasigarana imyenda y'igisivile, imbunda bakazijugunya, wundi bakinjira mu baturage. Narababwiye uburyo abarwanyi ba M23 bakora iyi operasiyo kugenda bavumbura abantu mu bandi. Ni ibimenyetso bagenda bareba bitandukanye, bagenda bareba niba warigeze guheka imbunda. Burya abahanga bavuga ko uwigeze guheka imbunda byanze bikunze n'ubundi ubutabiyoberwa. Iyo wambaye bote inshuro nyinshi nabyo biramenyekana. Hanyuma rero ibimenyetso bitandukanye abarwanyi ba M23 bakomeje gukoresha kugira ngo n'ubundi bavumbure abangaba birimo ibyo ngibyo nkubwiye haruguru. Ubu rero hakaba hiriwe hari imikwabo iremereye kandi ikomeye cyane, ndetse abarwanyi ba M23 bakaba bakomeje bijyanye n'iyi mikwabo yo kugenda bahiga izi Wazalendo zikomeje kwigira karaha kajya he. Reka rero tubabwire ko ibintu byamaze gukomera. Abarundi biravugwa ko ngo bibye imbunda z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC aha mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira.
dore rero uko ibintu byagenze. Abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi biravugwa yuko ngo batakaje cyangwa se babuze imbunda ni muri uyu mujyi wa Uvira indani rwagati. Bikaba rero bivugwa yuko ngo izi ntwaro zishobora kuba zatwawe na Wazalendo cyangwa se n'igisirikare cy'u Burundi. Aba bombi rero bakaba barimo kwitana ba mwana, ni mu gihe ku rundi ruhande ariko nubwo igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyaripotinze ko ngo cyabuze imbunda, nubwo umubare w'izabuze utari wajya ahagaragara, ariko biravugwa yuko ngo izi mbunda bikekwa ko zishobora no kuba zanatwawe n'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, dore ko harimo bamwe nubwo ngo babarizwa muri iki gisirikare ariko ngo harimo bamwe batari bahembwa kugeza ubu ngubu. Bikaba rero bivugwa yuko ngo abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC baba baciye ruhinga inyuma n'ubundi bakinjira muri stoke, bakaba rero ngo baba nabo bakekwa mu baba bibye izi imbunda zo ku ruhande rw'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Reka rero tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi tukiri aha muri uyu mujyi wa Uvira, tubabwire ko abarwanyi ba M23 bongeye gukora agashya gakomeye cyane mu mujyi wa Uvira, bakaba bongeye gukupira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo network cyangwa se internet. Uko rero byagenze mu gitondo nakubwiye yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bagabye ibitero ku barwanyi ba M23 biherereye muri bice bya ruguru muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bimaze kuba cyangwa bimaze kugenda gutya, abarwanyi ba M23 bakaba ngo bongeye gukupa network y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ibi rero bikaba byaje gutuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bongera gushwiragira bakwira imishwaro, ndetse bikaba bivugwa yuko ngo baje kuyabangira ingata, bakavuga bati byanga byakunda M23 irinjiye mu mujyi wa Uvira, ariko bikaba byaje kurangira ari by'ubwoba bwabo. Abarwanyi ba M23 bakaba bavuga yuko ngo ari ikimenyetso berekanye cyemeza abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ko isaha n'isaha umujyi wa Uvira bawinjiramo ndetse bagakora agatendo bijyanye n'uko baba abiteguye cyangwa se babishatse. Ibyo rero ko byifashe n'aka gatendo, abarwanyi ba M23 bongeye gukora aha muri uyu mujyi wa Uvira. Reka rero dukomeje n'aya makuru twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru. Tubabwireye ko impunzi zongeye guhunga ari nyinshi kubera imirwano hagati y'abarwanyi ba M23 na Wazalendo zifatanyije n'abarwanyi ba FDLR. Umubare munini w'impunzi w'abaturage aha muri bice biravugwa yuko n'ubundi bongeye guhunga, bakaba ngo bari kugaragara muri sheferi ya Bwito mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bakaba rero ngo barimo guhunga bitewe n'imirwano ikomeje kutsakiranya abarwanyi ba M23 n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'aba FDLR. Ni ibintu rero byongeye gukomera ndetse bigatuma abatari bakeya abongera guhunga. Umutwe wa M23 yahaye abaturage butugari twinshi tugize umudugudu wa Mutanda iyi ultimatum y'iminsi 5 no guhera ku wa gatatu tariki 7, aho n'ubundi bongeye gusaba abaturage kuberereka
cyangwa se bakaba abatanze akanya kugira ngo abarwanyi ba M23 babanze bakemure iki kibazo ku buryo burambye. Iki gisirikare rero cy'abarwanyi ba M23 cyateguje abasirikare yuko urugamba rugiye cyateguje abaturage yuko urugamba rugiye kwambikana. Ibi rero bikaba byaje gutuma abaturage bahunga ari benshi cyane, nyuma y'uko n'ubundi hari ibimenyetso bigaragaza ko abarwanyi ba M23 na Wazalendo urugamba rugiye kwambikana kandi ku buryo bukomeye cyane. Reka twerekeze muri teritwari ya Fizi. Abantu nibura ibihumbi 100 bamaze guhunga kubera imirwano hagati y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro muri ibi bice byo muri teritwari ya Fizi. Abantu nibura ibihumbi 100 bamaze guhunga mu mezi yashize kubera urugomo rwakorewe abarwanyi batwirwaneho na M23, bikaba ngo byarakozwe n'umutwe wa Red Tabara cyane cyane mu misozi miremire ya hagati ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage b'impunzi rero zo mu gihugu imbere bari mu mibereho mibi kandi ngo nta bufasha buhagije barimo kubona. Ibi rero bikaba byatumye bongera kujya hirengereye baratabaza. Ikindi kandi ngo ihuriro y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, abafatanyabikorwa babo no kuvuga igisirikare cy'u Burundi, abacanshuro Wazalendo, FDLR ngo bahanganye na koalisiyo yatwirwaneho n'abarwanyi ba M23 mu bice bitandukanye. Ibi rero ngo bikaba bikomeje kugenda bituma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongera guhura n'ibibazo bikomeye cyane, dore ko abarwanyi ba M23 barimo gutanga isomo rikomeye cyane. Mwese rero reka mbashimire inshuti bakunzi bacu mwari muri kumwe natwe muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Nizere ko mukomeje kugubwa neza no kumererwa neza aho muherereye hose. Mwese mbifurize kugira ijoro ryiza kandi Imana ibarinde.